یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، دروغ بانی کئی بدی تاستا کلچ واپس تاسو دی تلرشے. قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، تب ورتوے بانی مکوے ماتا شرع منگا خبر نمن استاسو. قد نبان اللہ من اخبارکم، زگا یقیناً خبر راکڑے منگتا اللہ تعالی استاسو دا حقیقت خبرنا. وسیر اللہ عملکم ورسولو، او خامخائین اللہ تعالی استاسو عمل و دا رسول. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون. بیا بہو گردولی شاہ ذات تچ عالم دے پار پٹوخ کارام، نو خبر بگی تاسو پا جزاد عملون چی تاسوی کوئے. ساحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، زرد قسمون بکی دی پا اللہ بانی تاستا کلش تاسو تو واپس لڑشے دید پارا تاسو مخواڑو اید دین ملامتیانا. فعارضوا عنہم نمخت نواڑو انہم رجسم یقیناً دی پلیتان دی. وماواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، او زید ورسلو دی جہنم دے بدلور کے دیشی پائے عمل انسرا شریعے کئیم. یحلفون لکم لترضوا عنہم، دی قسمون کی تاست دیر پارا تاسو خوشحال شہد دینا. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. نو کہ تاسو خوشحال شہد دینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نہ خوشحالی دے قوم بدکاراننا. الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَن لَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، بانڈشان دیر سخی پا کفر کولو پا منافقت کولو کے، اور دے لائق دے دائی دشان سرائش نہ پوئے گی پپلو دائش اللہ نازل کرے پر رسول خبل. واللہ علیم حکیم، اللہ علم پوئے لرن کے حکمتن والا. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، ابادی دبان شان ناسوگ دی چنی سی اعمال چی خرچ کی تاوان اور انتظار کی استاسو پبارکی دا حادثات دا زمانے. علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم، پدی باندری ناکارا حادثے اور اللہ سوری پار سپوئے. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. او بارے دبان نشانا سوگری شمان لری پا اللہ و پر رسولے، او گڑی ہا غمال چی خرچ کی سبب دا نزدیکت دا اللہ سرا اور سبب دا دعاگانو دا رسول. الا انہا قربت لہم، خبر سے یقیناً دا نزدیکت دے دی دا اللہ پا نظم. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم، زرد داخلی بدی لر اللہ پخپل خاص رحمت کے، یقیناً اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، اڑان دکیدن کی ایمان اسلام تا چمخ کی دی پر زمانہ کے دے مہاجرین ندی او دا انصارونا واکسان چی تابداری داغی کردام فخیست تابدارے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، رضا دے اللہ تعالیٰ ددینا و دی رضا دی دا اللہ نا. وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور تیار کرے اللہ دی لرا جنتنا شبئی گی بلاند دائے والے ہمیشہ وی دی پائے گے ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم، دا کامیابی دلویا.
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم او بعد شاپی رستاسو دبان شان منافقان دیم او بعد مدینی والو نهم پاخری پا منافقت باندیم تن پیجنی دی لرامون پیجنو دیم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب نذیم زرد عذابنا ورکو منگا دی لرات وکرتا پا دنیا بیا بوگا زولشی دی عذاب لیتا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا انور اشترے اقرار کرے پخبل گناہنو گٹکڑے دی نیک عمل لو بل بد عمل عسى الله ان يتوب عليهم من الله غفور رحيم نزدید چ اللہ بدیل توفیق د توبے ورکی یقینا اللہ دے بخن کون کے رحم کون کے خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم اخلا مانے قبل وعدد مالنا زکات چپاکے دی لرا پا سبب دائم او شتے ددی درجے پا سبب دائم او دعا وارم ددی دپارا صلاة ان صلاتک سکن لهم واللہ سمیع علیم یقیناً ستا دعا ددی دزنون دپارا آرام دے او اللہ سوری پار سوانے پوئے دے ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم آئے دین نپوئی چھ بے شک اللہ قبلئی توبہ دخپل بندگانونا او قبلئی ددی صدقات او یقیناً اللہ دے دیر توبہ قبل ان کے رحم کا ان کے وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون او آیا عمل کو تاسو زردے گوری با اللہ ساسو عمل تودا رسول اور مومنان وستردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون زردے پیش بشیا وزاد تان عالم دے پار پٹوخ کاران نو خبر بدر کی پائیں کارون چتاسوی کوئیں وآخرون مرجعون لأمر الله ما يعذبهم وما يتوب عليهم والله عليم حكيم انور صحابہ دی رستکڑی شیرید اللہ فیصلے تا یا بدیل عذاب ورکی بدنیا یا بدیل توفیق د توبے ورکی اللہ علیہ عالم حکمت والے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل واکسان چ جوکڑے دے او جماعت د پارا د ضرر او د وجه د کفر نام او د وجه د جدای رسول نه پمن د مومنانو کې او مورچای جوړ کړي دا شاد پارا چ خلاف کړي د الله او رسول نه د مخکنا ولا يحلفن ان ردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون او خامخادی بقسم کی چ منخند ارادہ کڑی پدی بانے مگر ثواب اللہ تعالی خبر دے شہادت ور کی چ یقینا دی خامخا دروغ وئی لا تقم فيه ابدا لمسجد نص على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه مودرے گا دغ جماعت کی چرے خامخا جماعت چی بنیاد کڑے کہ خودشے پا تقوی بانے راول رزنا دیر حقدار دے ریشت تپائے کے ادرے گئے فیہ رجال یحبون یتطہروا واللہ یحب المطہرین پدائی جماعت کی رائے سڑی خوخی چزان خپاکو ساتی اللہ تعالی خوخیا چادر زان خپاک گنی زان خپاکی افمن نسس بنیانه ولا تقوى من الله ورضوان خیر من نسس بنیانه ولا شفع جرف هار فانهار به في نار جہنم آیا آبادی داغشا چیخر بنیاد دی آباد ہے پر تقوی دا اللہ و پر رضا داغم
غرر او کنب بابادی دا شاشیخ بنیاد دخپل آوارے پغاڑا دیو کمر پریوتن کی نو پریوزی دا کمر سرد ہے سڑینا پورد جانم کے واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ صعاب نور کی دے قوم ظالمانو تا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ہمیشہ بھی ددی آبادی چری جوڑ کڑے دا سبب د شک ددی پزرونوں کے مگر چ ٹکڑی ٹکڑی شی ددی دا زرونا اللہ دے پویا حکمتن والے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقینا اللہ تعالی غسری د ایمان والونا زانون دائی او مالون دائی پدے بدل چدید پارا جنت دے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون جنگ بکیدی اللہ پلار کے وجن بدی کافران راو دیبم شہیدان کی وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن وعدنا وعد پا اللہ حق کڑے دا پا حق والی سرا پا تورات کی دا انجیل و قرآن کی دا ومن اوفا بعہدہ من اللہ سوک دے دیر پورا کون کے اخپل لوز رد اللہ نا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ نو خوشحال حاصل کے پائے خرسولو چتاسو اللہ سرم سودا کڑے دا وذالک والفوز الذی مودار کامیابی لویا الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون دا مومنان توبہ کون کی بندگی کون کی دید اللہ سائن کون کی دید اللہ تعالی او گرزدون کی دید پار دعوت دا جہاد رکوع کون کی دید او سجدہ کون کی دید الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ امر کون کی دنے کو کارونوں او منع کون کی دبد کاروننا و حفاظت کون کی دید اللہ دپلو وبشر المؤمنین نزیر ورک ایمان والا لرام ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا لی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم نری جائز نبی لرا و مومنان لرام چی بخن دے غاڑی مشرکان لرام اگر کدری اخپل والے والیم پس نائن شدید تخ یقین سر معلوم شعا چی دادی جہنم والا وما كان استغفار ابراہیم لابیہ لعن موعدت وعدها ایام انو بخنا قختل ابراہیم علیہ السلام اخپل پلار لرام مگر دوجہ دلوز نواز شاغ سر لوز کرو دائیم فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه ارگل شخص کارش وزتا شداد اللہ دشمن دے نزانی جدا کداغنا ان ابراہیم لواہ حلیم یقیناً ابراہیم السلام خام خان نرم زڑوالو صبر کون کے ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان دے اللہ تعالی چ گمراہ کیا قوم پس آئنا شریط ہدایت کری دنے غلارے ترائیں چ بیان کی دیتا غسیزنا چدید زان ساتھی او دیزانو نساتی ان اللہ بكل شيء علیم یقینا اللہ ارسز بنے پوئے ان اللہ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت یقینا اللہ خاص غلر بادشاہی آسمان نظم کے راجوندی کو لمڑ کول گئی وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر انشت تاثر اللہ نہ سوا سوک بچکون کے اور مددگار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم
یقیناً سانتیارا وسط اللہ پا نبی و پا مہاجرین و انصاروں اغا مہاجر انصار چی تابداری دا دی نبی کردہ پا سات دا تنگ سیاکے پس آئینا چنیز دے او چکاگشو ازرونا دے اوڈلی دیم بیا اللہ غیل توفیق ورکم انہو بہم رؤوف الرحیم یقینا اللہ دیبان دیر شفقت کن کے رحم کن کے وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت اور توفیق دا توبے ورک اللہ غدریو کسانو تا شرست شو دا معاملہ ترائے پورے چتنگ اشو پریبان ازمکار سرد فراخینا وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ اور تنگ شو ددی بانی ددی ظلونا اور گمانو کو دی چنشت زید پناہ دا اللہ نا مگر خاص اللہ ترے ثم تاب علیہم لیتوم یا اللہ دیل توفیق دا توبے ورک دل پارش توبہ واسی ان اللہ هو التواب الرحیم یقیناً اللہ دے دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والا واللہ نے یرکوئے او شہد رشتین سرام ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم نری جائز مدینی والو چاپیرو ورنشان لرام چرست پاتی کی در رسول اللہ نب جہاد کے آن دے خوخی اخفلزانونا داغت زان نڈیرم ذالک بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله داد دیو جناش نبرسیدی تد اللہ پلار کے تندام اونستڑے والے ان لگا اللہ پلار کے ولا يطعون موتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ان بزیدی پلار بانی جو سکی کافران لرام انا بحاصلی دشمن نسشیم الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضيع اجر المحسنین مگر لکھی دی لنا پر سبب دیوانے نیک اعمال یقیناً اللہ نہ بربادی ثواب خیست کار کو ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم انا بخرج کی دی سے خرچ لگیا ڈیرم انا بزیدی پیو من میدانو کندا مگر لکھی دی لرد عمل لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون دیر پارانش اللہ دل جزا اور کئی لڑیر خیستہ عمل نچلیے کئیم وما کان المومنون لینفروا کافا نریب مومنان لپکار چٹول لیوزیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولنوزید ہر ڈلی ددینا سکسان دید پارا چپویا حاصل کی بدن کے ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم يحذرون اور دید پارا چی یرب اور کی اخفل قوم تا کل چدی تواپس راشیم دید پارا چدا قوم بشید بدینا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ ایمان والو جنگ کو دائے کسان سرائے چتاؤستنی زین زیر کافراننا او دی ممیدی پتاسو کے سختیم وعلموا ان اللہ مع المتقین پوش یقینا اللہ خاص مرگرے دا سے متقیانوں وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا او کله چې نازل کړي شي او سورت د جهاد باندې د خلکو نه وي کم یو لرا زیاتی کدي سورت ایمان فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ نا کسان چې ایمان راوړل زیاتی کدی سورت دی لر ایمان او دی پے خوشحالی وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ وَآکسان
چدائی پزنوں کے مرض دے زیادتی کی دا صورت دی لرا پلیتی دی دا نورو پلیت سرام امڑکی دی بدا سیال کے چکافر ویم اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون آئے دی سوچ نہ کی چپدی بانے امتحانوں ناراضی پار کال کی اوزل یاد وزلیم بیام دی توبہ نہ کی اللہ تعالی دی سنسیت قبلیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا وکلچی نازل شی یو صورت دا بدائے دا منافقینوں گوری باز دی بازو تا اشارے کی چایا انہی تاصل سوک دا صحابونا نبیادی اوگر دی ستاسونا مجلسنا صرف اللہ قلوبهم بینہم قوم لا يفقہون اڑولی دا اللہ تعالیٰ دی زرن دا حقنا پدیوچ صدا قوم نپوئی بدین لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم یقینا راغل تاس رسول ساسو د جنس نرے گران دے پاغ بانے ہاغشے چ تاسل تکلیف در گئیم حرص کو ان کے لیے ساسو بے ایمان خاص کر بے ایمان والا اور دیر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ نکری خلق مخواڑو استاد تابدارینا اور تویا پورے مال اللہ نشاخدار دا بندگے سوا داغنا علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم خاص پاغمان مازان سپار لے زگاغ مالک دے دا عرش لیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم دایت ندی دائے کتاب اذا حکمتون رکھے اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس آئشتر خلق لرا تعجب پر خبران چی وحی شروع کرے منگایو سریت دلینا پدی مقصد چی یرور خلق لرا پر وحی وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم الزیر ورکائے کسان تجیمان راوڑے یقیناً دیلر مرتبہ کامل دا بنی ضرب لدیم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین وائی کافران یقیناً دا سڑے خامخواہ جادوگر خکارے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یقیناً رب ساسو دے اللہ اغذات دے چی پیدا کری اسمان نوزم کا پا مقدار دشپک رزو کی بیا برابر شید اللہ تعالی دارش دپاسا يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه انتظام کے اللہ تعالی دا ٹولو کارونو نشتے سوک سفارشی مگر پس اجازت داغنا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون دغ صفتن والا اللہ دے استاسو رب دے نو بندگی اغل خاص کے ولی نصیت نہ قبل وائم الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا خاص اللہ تا اور گرد استاسو دٹول لیم وعد کرے اللہ تعالی وعد حق کرے پا حق والیم انہو یبدأ الخلق ثم یعیدو
یقیناً اللہ اول کئی پیدائش و بیاودوارم پیدائش کئی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط دید پارا چی بددور کیا ہے کسان تا چیمان راوڑ دے عملون اکڑی نیک پہ انصاف سرام والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکون آکسان چی کفر اکڑے دید پارا اسکل دید خٹکی دلو بونام عذاب درناک دے پسودائی چیزی کفر گئی هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا خاص اللہ ذات دے جو کرے دے نور ڈیرے رنا والا پڑقی دن کے اسفقمے لرانو اسفقمے نور وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب انداز کری اللہ غید پارا منزلنا دید پارا چتا سو پی جن اشمار دکلنو حساب دمیشت رضوم ما خلق اللہ ذالک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون نہیں پیدا کری اللہ دا انتظام مگر دا حق کارکلو دا پارا جدا جدا بیانی اللہ تعالی آیتنا قوم دا پارا چپوئے لریم ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون یقیناً پتلو راتلو دشپا و دروس کے اپاس سیزنوں کی چلا پیدا کری پاسمانوں عظمکہ کے خام خاڑیر دلیلنا دا توحید دیا قوم دا پارا چھ تقوی لریم ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمئنوا بها یقیناً کسان چاقیدن لدی زمگا دا ملاقات اور رضا شیری بجون دنیاوی سرام اور تسلی زان اور کیا پری دنیا والذین هم عن آیاتنا غافلون پاکسان دی چزم دایتوننا بے پروائی کئیم اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون دا کسان زید ورتلو ددی اور دا جہنم نے سبب دا عملون سرائی چدیئے کئیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بایمانہم یقیناً کسان چیبان راوڑے عملون اکڑی نیک رسیبہ دلرا رب ددی جنتون تا بسبب دا ایمان دریم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم بیگی بالان دے دبنگلو ددینا والے پباغنو دنے ڈیرو نعمتنو کی بریم دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتم فیہا سلام اول آواز ددی بپائے جنتنو کے سبحانک اللہم ویم اور پیشکشی دری یوبلتا پائے کہ وسلام نیم وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وآخری وینا دری بدائیم طول صفتنا دخدائی تو خاص اللہ درزیش رب العالمین نے ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم وجلهم او کہ ضرور کو اللہ تعالی خلق تا تکلیف عذاب پشان د غختل ددی خیر لرام خام خا پورا کرشے بے دیتا دری نیٹے
فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون نفریدو منگا کسان چاقیدن لری زمد ملاقات پسر کشے ددی کے گڑبڑ پریشان بویم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا او کل شورسی انسان تا سے تکلیف آواز کی منتا پاڑخ بانے پروتی یا ناسی یا اولاری فلما کشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسا ارکلا شلری کو منگا ددنا دد تکلیف ہمیشہ روانی پخبل کو فرمانے شیدا سے گویا کہ منت آواز نکڑی یا تکلیف طرف تا شدت رسید لو كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون دا سے ڈولی کڑی شیری اسراف کو ان کو مشرکانوں تا عملنا شریع کئی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا یقیناً ہلاکڑی منگاڑے پیڑائے دین ستاسو نمخیم کلچائی ظلم کرو اراؤڑو اغیتا رسولانو داغی اخکار احکام و دلیلنا او نو اغی شیمان راوڑے باغیم کذالک نجل قوم المجرمین دغسی سزار کمگا نور قوم مجرمانو تام ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون بیا جوڑ کرے منگا تاسو خلیفگان دا پر ازمگا کی رسل دائینا دید پارا چی منگ ساسو امتحان والو چی پس طریقہ بانے عمل کوئے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا وبدلهم او کل چی بیان شی پدی کافرانو آیتون زمونگا اخکار مضمون والا ویا کسان چاقید زمونگ ملاقات نلریم حرورت او قرآن غیر ددی قرآن نایا پد کے سکمے کام قل ما يكون لي أن نبدله من تلقاء نفسي تو آئین دی جائز ما لراشد کی کمی حکم زد اخفل زاند طرفنا ان اتبع الا ما يوحى الي زتابداری نکم مگر صرف دائے چھ ما توہے کڑی شیرام انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم یقیناً زیرگم کنا فرمانیو کم دخپل ربنا عذاب درو دیلوئنا قل لو شاء اللہ ما تلوتو علیکم ولا ادراکم بے ولیک اللہ تعالیٰ خوختے ما بنے لستلے دا قرآن بتا سوانے ونبا پویا درکڑے اللہ تعالیٰ تا استبر قرآن فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون یقیناً اسار شیم زپتا سکے دیر عمر ددین مخیم نولی تاسو عقل نکار نالے فمن نظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون نسوک دلوی ظالم نے دا چانا کہ جوڑائی پا اللہ بانے درو یا درو و نسبت کی داغا آیاتونو تا یقیناً نشی بچ کے دے مجرمان خلق وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اور بندگی کئی دا مشرکان دا اللہ نہ سوا دا شاہ شاہی دیرا سرن نشی ورکو لے کہ بندگی ہے پریم
اور ندی نفع اور کو لشی دبند گئے بوخ کے اور دیوئی بسدا زمگا سفارشان دی دکارنو پنی زاللام قل تنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالی ما یشرکون تو تاسو خبر ورکو اللہ لرعاسی چاہتا ہے پتہ نشتا پاسمانو نبزمکا کے پاک دے اللہ اوچت دے دائنا شری آغسر شریک جوڑیم وما كان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوا نو خلق مخی مگر یوڑل بتوحید اختلاف را غیدائی پکورنے کے ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون او کنا خبرا چمخ کے مقرر شیر استاد رب طرفنا خامخا فیصلہ بکڑے شوا ددی پمینس کے پائے خبروں کے شریف کے اختلاف گئی وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ادیوائی ولی نشی نازل دے پدی نبی بان یا معجزہ شمگ غوارو در رب طرف ددنا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ نتوہ یقیناً اختیار و علم دپڑو سیزنو خو خاص اللہ سر دے تاسو انتظار کوئے زم تاثر دے انتظار کو ان کو نیم وَإِذَا زَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا او کلا چوسکو منگا دے خلق دا مہربانی رستو دا تکلیف نا شری ترسید لیم دا وقت دی اعتراض نکی زم پایت نمانے قل اللہ اسرع مکرا ان رسلنا یکتبون ما تمکرون تو اللہ تعالی دیر زر تدبیر کا ان کے دری پر خلاف کے اور یقیناً زمگا ملائک مقرر شیم لکیم آج تاسو سے چلول جوڑائے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبا خاص اللہ ذات دے چگزی تاسو پوچاو بدریابنو کی ترائے بولے چکڑے تاسو پکشتو کی روانی دا کشتے پدی بانے پہوان نرمان وفرحوا بها دی خوشالشی پاغے جاءتها ريح ناصف وجاءهم الموج من كل مكان راشیا کشتو تسلے مات ان کے اور راشی دیوانے چپیدار طرفنا وظنوا انهم محيط بهم او گمانو کی دی چراغیر کرل شل دی بازاب کے دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين رابلی دی اللہ تعالی لرام خالص کی داغد پارا دابلنا وائی کتا منگا بشکو دری مصیبتنا خام خاشب منگا شکر گزارستانا فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق نار کلش اللہ دی بشکی داغ کی دی تجاوز کی دا حدودنا بزمک کی پناہ حقام یا ایو الناس انما بغیکم علی انفسکم اے خلقو یقیناً ستاسو دا سرکشیم ذرا درکی ستاسو نفسنو تعام متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون فیدی درکو تاسو لرمگا سلگی فیدی دجن دنیاویم بیا خاص منگ تاسو راگر دے دلیم
نو خبر بکو تاسو پائے عملونو چ تاسو کوئے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض یقیناً حال در جن دنیاوی پشانت دوبو دباران دے شراورولی منگا دبر طرفنا نو گن روخی جی بائسر بوٹی نظمکی مما یاکل الناس والانعام دائے قسمنا چخری انسانان و سارویم حتی اذا خزت الارض زخرفها وزینت ترائے کلشی رونی سید ازمکا اخپل کالی و خیستشیم وظن اہلها انہم قادرون علیہا اگمانو کی دنے مالکان چدی وصبر دے بدے دنیا چدی وصبر دے بدے فصل باندے اتاہا امرنا لیلن و نہارا نراشی پائے عذاب زمگا دشپے یا دروازیم وجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس اگر زو مائل را پریکڑیشی گویا کی نوی سار پرن کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون داسی جدا جدا بیانوں گا آیتنا قوم دپارا چی فکر گئیم واللہ یدعو الى دار السلام ویہدی من یشاء الى صراط مستقیم اللہ تعالیٰ دعوت ورکی بندگان لرا کورد سلامت آتا اور ہدایت کی اشاعت چغواری سیدھے نغلال طرف تا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ نائے کسان درا چے خیسا عقیدہ و عمل کرے خیسا جزا جنت و زیادی انعامات دیم ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلہ نبا پٹئی ددی مخون لنا تور والے دڑا نس ذلت اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون دا کسان بئی جنتیان دی بپائے گے ہمیشہ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ آکسان چکڑی دی بد بد کارونا نو سزا دار بدے دائے بشانی او پٹئی باندی لرا ذلت ما لهم من اللہ من عاصم نبی دی لرا دا اللہ دا عذاب نسوک بچ گون کے کانما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلمان مخون بیتوری گویا کے اغسطول شیر دنی مخونو تا دیر ٹکڑے دشپے دا سشپچ تیاریم اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون دا کسان بیور والا دیو پائے کے ہمیشہیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ او کم اور سراجم حکوم گا ٹول خلق بیا بوئی آئے کسان تا چی شرکے کڑے ادری گئے پخپل خپل زیبانے تاسو او ساسو شرکام فزیلنا بینہم بیا بجداوائی را علم دنی ترمین وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون نو بوئی ددی شریکان چنوے تاسو منگرا بندگی کون کی فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین تو پورا دے اللہ تعالیٰ گواہی کون کے پمن زمگا پمن ساسو کی یقیناً منگا ستاسو دبندگینا خامخانا خبرو ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت فدوخ کے با معلوم کی ہر یو نفس حقیقت داغ عمل چمخ کے لے گلے رے وردوا الى اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما كانوا یفترون
اور پیش بشیدی اللہ تعالی چ مالک دلی دے رشتیام اور رک بشیدی نا ہاغا شری صدرغ جوڑول قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السماء والابصار تو دینا تپوسو کا سوک تاسل روزی در کئی آسمان و نظم کے نام بلکہ سوک دے اختیار مند وگنو دسترگو ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر اسوک روباسی جوندے دمرنا اور روباسی مرد جوندینا اسوک انتظام کی دا ٹول کارون دا عالم فسيقولون الله نخام حاضر دے دی بوئی بجواب کی چ اللہ فقل فلا تتقون نوائن ولزان نساتے دا شرک دا غسران فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون دغ کارون والا اللہ تعالی دے رب ساسو دے پرشتیام نو نشتا پس دا حق نا مگر گمرائی نو سرنگی اوڑے دلکی دے شیطاسو دے حق نام کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون نو دا سے پورشیدہ فیصلہ در افستام پائے کسانوں چنا فرمانی کرے دا پدی وجہ چری ایمان نروڑی قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فانا توفقون تو آئشتر استاسو دے شریکانو ناغسوک چاول کولشی پیدائش ہو گئے دوبارہ کئیم تو یو اللہ دے چاول پیدائش کی ہو بے دوبارم کولشیم بے دوبارم کئیم نفسرنگ اوڑے دلکی گئے تاسو دا حق نام قل هل من شرکائکم یهدی للحق تو اشتر استاسو دا شریکان دا سسوگ چی حق تار سول کولشیم قل اللہ یهدی للحق تو آیا اللہ دے چرسول کی حق تام افمن یهدی للحق یحق ان یتبع من لا یهدی لا یهدا نایا غسوک چرسول کی حق تام دیر حقدار دے تابدار کولو او کنا غسوک چاغا ہدایت پخبل نمومی مگر علا جہ ہدایت ورطوکڑشیم فما لکم کیف تحکمون نس دلیل دے استاسو سرنگ فیصلے کو تاسو بے دلیلا وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان اللہ علیم بما يفعلون ندی روان اکثر داخلک مگر پا گمان پسیم یقیناً گمان فیدہ نشور کو لے دحق پبارک اس فیدہ یقیناً اللہ علم دے پائے کارنو شریعہ کئیم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين انرے دا قرآن چی جوڑ کریشی رضاننا او یہ دا اللہ نے سوا دا بلد طرفنا لیکن دے نازل کریشی تصدیق دائے کتابوں شدن مخیریم اور تفسیر دائیں کتابوں نشتہ شک پد کے دا طرف رب العالمین نرے ام یقولون افترام قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین آئے دی وئی دا قرآن دزان جو کرے تو نراوڑے تاسو یو سورت د پشان ارو بلے د امداد د پرا سوک چستاسو پہ وسرسی د اللہ نے سوا ک تاسو رشتنی ہے
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تعويله بلکہ دا خلق انکار کئی دا حق کتاب چیزی نظر آگیر کرے آگے لرا پہلا مخبل اور تروسا نظر آگلے دی تتعیلو عاقبت داغیم كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبت الظالمین دا سے تکذیب کو آیا کسانوں چدی نمخ کے ہوں نو گورا چسرنگ سے انجام دا ظالمانوں ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به بعض دے خلقنا سوک دی چی ایمان لری پا دے قرآن اور بعض آدھی چی ایمان پن لری وربک اعلم بالمفسدین رب سارے خپویا پر فساد کا ان کو لکم عملکم او کدیسا تکذیب کئی نتویا ماد پارا زما عملو ندی او تاسو پارا ساسو عملو ندی تاسو بچے داغ عمل دا سزانا چدے کوم او زو بچیم داغنا دا سزا دا عمل نا چ تاسوی کوئے ومنهم من يستمعون الیک بعض دینا دی چ وقت دی تاتا افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون نایت اور اول کول شی کنتا اگر کاغی بیا پوئی گمنا ومنهم من ينظر اليك بعد دینا غری شتا تبوری افانت تهدي العميا ولو كانوا لا يبصرون آیت ہدایت ورکول شیڑن دوتا اگر کائی دزل پویم نلریم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم یظلمون یقیناً اللہ تعالی ظلم نکی بخلق بانے حس ولیکن دا خلق بخبل زانون بانے ظلم کئی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ او کلچ اللہ بدی راون کی گویا کی نبی سارشی دی پر دنیا کی مگر یو ساعت دروازے پیجن قریب کی کورنائے کی دیوبل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين یقیناً پلوی تاوان کے پریو دلائے کسان چدروجن گڑی دا اللہ ملاقات اور ندی اس قسم ہدایت مندن کی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ یا بوخیو منگا تاتے نبی باز غذاب شدی سر وعدکم یا بوفات کو منگتا لنا مخید عذاب ددینا نو خاص منگتا ددی پیشیدا ثم اللہ شہید علی ما یفعلون یا اللہ تعالی خبر دے پائے کارون شریعے کئی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ اور ہر امت پارا رسول مخکین فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ نو کل شراغ دی رسول دیتا او دی داغ انکارو کو فیصل شرا پمن دائی کے پہ انصاف و پائی سے ظلم نکیرا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اوائدی کلب دعوات عذاب کتا سورشنی ہے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ تو آئے اختیار نلرم دخبت زان دپارا دے ضرر و ند نفع لیکن ہاش اللہ تعالی وعین آئے قیم لکل امت نجل دار ڈلی دپارا یونے ٹیم اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون کل شراشی دائین تمقرر نبشی رسو کے دے او ساعت
اور نشی مخی کے دے دخبل نیٹے نام قل ارائیتم من نتاکم عذابه بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منه المجرمون تو آیتا سپوئے کراشی تا عذاب دا اللہ دشپی دروازے نصد تدبیر دے چزر بہو کی آئی لرا مجرمان دا عذاب دا بچ گئے دونا اسم اذا ما وقع آمنتم بے آیا بیا کلچ واقعی شید عذاب تاسبت بھی ایمان روڑے آل آنا وقد کنتم بھی تستعجلون ابویلشی آیا استاس بھی ایمان روڑے اور حال دارے چتاسو مخید عذاب تلوار غفتم ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون بیا بویلشی آئے کسان تاچ ظلم کرے اس کے عذاب دا ہمیش والی جزا نشی در کے دے تاستا مگر پس سبب دا عملوں جتاسو کول وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ اور دی خبر طلب کے استانا آیا حق دے آیا رشتہ لے دا عذاب دا ہمیش والی قل ای وربی انہو لحق وما انتم بمعجزین تو آو قسم دے زما پر ربانے یقیناً دا عذاب خام خارش جارے اونے تاسو بچ کی دن کی دل عذابنا ولا ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به او کچریشی ہر یو تن لرا چ ظلم کرے اغا مالونا چ پزمک کیریو خام خادے بجرمانہ ور کی پائے نہ قبری واسر الندامت لما راوا العذاب او پر بل بدیخ پیمان تیا کی کل چ عذاب وینی وقضی بینہم بالقسط وهم لا یظلمون اور فیصلہ بکی ددی پر منس کے بے انصاف اور بدی بانے وائے ظلم نشی کے دے الا ان للہ ما فی السماوات والارض خبر سے یقیناً خاص اللہ اختیار کی آسیزنا شدی اسمان نظمہ کیم الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون خبر سے یقیناً وعد اللہ درشتہ لیکن دیر در خلقنا نپوئی ہوا یحیی ویمیت وإلیہ ترجعون خاص اللہ جوندی کول کئی عمر کول کئی اور خاص آغا تباؤ گرزول شیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم اے خلقو یقیناً راغل تعصا وعصاص درب طرفنا وشفاء لما فی الصدور اور علاج دہغ مرضونوں چپسینوں کریم وہدى ورحمت للمومنین اور ہدایت و رحمت پار ایمان والو قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا تو آید اللہ پا فضل چی قرآن دے اور برحمت داغو چی سنت دا نبی دے فدی باندی دا خلق خوشحالیو کی هو خیر مما یجمعون زکدا غرد داغ معلوم نا چی دی راجم کئی قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا تو آیا خبر راکے ماتا فباردا غسیس کی چلا نازل کرے استاوز دا پارا ہر قسم خوراک چیم فجعلتم منہ حراما وحلالا نو تاسو جوڑائے داغینا باز حرام و باز حلال قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون
تو آیا اللہ تعالی اجازت درکڑے تاستا ددی تقسیم کن تاسو با اللہ تعالی بانی دروغ جوڑوے وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة اور سگمان دے دائے کسانو چی جوڑئی پا اللہ بانے درو پرز قیامت کے ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشکرون یقیناً اللہ خاوند فضل بخلقو ولیکن دیر در خلقنا دا اللہ شکر نکریم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن نیت نبی پیوکار کی مشغولا اور نلو لیتو دا اللہ دا طرفنا دا قرآن سیسا ولا تعملون من عمل اور نکارون کوئے تاسو نسکارون نور الا كنا علیکم شہودا استفیضون فیم مگر یوں منگا پتا سوانے حاضر کلش تاسو ورن نوزے پائے کے وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ان غائب کی ساد ربنا سوزن د ذرے بزمک کے اونا پاسمانوں کے ان سوڑو کے شیش تاد ذرے نوڑو کے اونا غرد دے مگر دا ٹولی بکتاب خکار کے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبر سے یقیناً دوستان دا اللہ نبی حسیارہ پائی بانے اور نبا غمجن کی بقیامت کے الذین آمنوا وکانوا یتقون اولیاء کسانی چیمان راوڑے اور زان ساتھی دا مخالفت دا اللہ و رسولنا لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ دید پارا خاص زیری دی بجن دنیاوی کے ہوں باخرت کے لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم نشتے اس بدلے دل دا اللہ کلمہ لرام اور دادا کامیابی لویا ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم او غمجن دین کی تعال را وینادن مخالفینو یقیناً عزت اختیار خویو اللہ لرٹول خاص اللہ ہر سوری بار سبانے پوئے دے الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض خبر سے یقیناً دا اللہ پہ اختیار کری اغسوک چھ باسمانوں کری اغسوک چھ بزمکہ کری وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء اور تابداری نکیا کسان چرا مدد سید اللہ تعالیٰ نے سوا دا شرکاء اخبلوم ان يتبعون الا الظن وینہم لا یخرسون تابداری نکی دی مگر دا گمان خبل اور نی دی مگر پتک کارو نکیم هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا خاص اللہ ذات جوڑکڑے تاسل رشپتیرے والا دید پارا شرام کوئے پائے کے اور وزرنا والا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یقیناً پدے نظام کے ڈیر دلیلنا دا توحید دیا قوم لپارا چغوک دیم قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ وی دین ولد اللہ تعالی ذان لزوئے
پاک دے اللہ تعالی دے ولدنا هو الغنی خاص اللہ تعالی دے بے حاجتا لہو ما فی السماوات وما فی الارض خاص اللہ اختیار کیا ٹول سی جنا چھ اسمانون کی آشریز مگا کے ان عندکم من سلطان بہذا نشتا صراحس دلیل پدائے خبر اساسو اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون آئے جوڑو اے پا اللہ بانے خبری چتاسوی پوئن لرائے قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون تو یقیناً کسان چی جوڑئی پا اللہ بانے درو نشی بچ کے دے دا اللہ دا عذابنا متاعن فی الدنیا ثم الینا مرجعہم دید پارا سمامولی فیدی دی پر دنیا کی بیا منتدی ددیرہ کردے دل ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون بیا بوسکو منگدی تعذاب سخ پسودائے چری کفر گئیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ او بیان کپدی بانے خبر نوح علیہ السلام اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله کل شاغو اخبل قوم تا قوم زمان کگرانی پتا سبان زمان دریدل او بیان اول زمایتون دا اللہ لران فعل اللہ توکلتو نخاص پا اللہ بانے ما زان سپار لے فاجمعوا امرکم و شرکاکم نپوخ کے اخپل چلول اروبل اخپل مددگاران ثم لا یکن امرکم علیکم غمتا ثم اخذوا الی ولا تنظرون بیا دینی چلول ستاسو بتا سبانے پٹ بیا مخامخ راش ماتا و مال اس محلت مرا کوئے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِن نَّجْرٍ نکتاسو مخواڑو زمان سے نقصان نشتا زکا مان دے غخت ساسنا حس بدلام ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین نرزما بدلا مگر دا اللہ سردام اور حکم شعر ماتا چشم دے زد عمل خارکون کنام فکذبوه فنجیناه ومن معه فی الفلک وجعلناهم خلائف دی درو جنوی نوح علیہ السلام تام نبش کو منگا دیو دا مرگری پکشتے کے اوگر ظلمون دی لران نائبان بزمک کے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ او غرق لمگا کسان چ دروجنے زمگا تنتا نو گورا چ سرنگ انجام دائے یرول شو ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم بیاولے گو منگا رسول نوح علیہ السلام نا دیر رسولان مخبل قومون تام فجاؤهم بالبینات روڑو دائے رسولان آغی تاخکارا حکمنا و دلیلنا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبلهم نوا خلقو چیمان راوڑے پس سبب دے چھ تکذیب کرائی دے بانے دا مخینا کذالکا نتبع علی قلوب المعتدین دارنگے مہر لگو بنگا پزرون دا شاچ دا حدنا تیر ودل گئی ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون الى فرعون و ملیہ بآیاتنا بیاولے گو منگا رسدائے رسولاننا موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام
فرعون و غٹانو دا قوم داغتا بخبل آیتنو بخبل معجزاتو فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین نائلوی اکڑا پزر کے اودی قوم جرم خارکون کی فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين نارکل شرائع دی تحق زم د طرفنا دیویل یقینا دا خامخا جادو دے اخکارام قال موسى تقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ویل موسیٰ علیہ السلام آیا تاسو آئے دا حق مبارکی کلش تاؤستر آئے دا جادو دے ولا یفلح الساحرون انشی کامیاب دے جادوگر قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا وتكون لكم الكبرياء في الأرض ویل دے خلقو آیت راغلے مونگتا دی دا پارا چاڑے مونگ لردائے طریقے ناچ مندری مونگ پائے بانے مشران مخبل او شیر استعاد دتوارو دا پارا مشری برے ملگے وما نحن لکما بمومنین انیو مونگا استاسو دوارو دا پارا خبر منن کی وقال فرعون اتونی بكل ساحر علیم ویر فرعون راولے ماتا ہر جادوگر ماہر فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون ارکل شرال جادوگر ویل دیتا موسیٰ علیہ السلام پس دوینا دائینا تاسو غرزوئے حقا جس غرزون کیے فلما القوا قال موسى ما جئتم بسحر ارکلا چریو غرزون ویل موسیٰ علیہ السلام حقشے شتاس راوڑے دا خجادو دے ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین یقیناً اللہ زردے چھ بیکار وکیدہ یقیناً اللہ تعالی ناکامیابی عمل دا فساد کا ان کو وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اخکار کی اللہ تعالی حق پخپل کلموں اگرچہ بدگنی مجرمان فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم نیمان رانوڑو پا موسیٰ علیہ السلام مگر سزوانانو دا قوم داغنا سرد یری داغی دا فرعون و دا غٹانو دائی ان یفتنهم چدی بواڑی دا دیننا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ایقیناً فرعون اچتو پائے ملک مصر کے ایقیناً تیو دحدم تیرو دن کے وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ویل موسیٰ علیہ السلام قومان کتاسو ایمان راوڑی پا اللہ نو پاغبان امزان سپارے پدے شر چتاسو اسلام روڑن کی فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين دیویل خاص پا اللہ بانے منزان سپار لے نئے ربا مگر زے منگا کمزوری پا مقابلہ دا قوم ظالمانوں کے ونجنا برحمتک من القوم الكافرین انجات راکے منتا پا وسیلت رحمت ساد قوم کافراننا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وحیو لے گلے موسیٰ علیہ السلام دا غرورتا چی جدا جوڑ کے دخپل قوم دپارا پا مصر کے کورنا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً او گرزے کورن اخبل زید مانزم
واقیموا الصلاة وبشر المؤمنین، او پابندی کو اے دمانزو زیر ورکے دو خوشالے مومنانو تا۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، وإل موسى علیہ السلام رب زمون یقیناً تار کڑی فرعون دا غٹانو تا دیر دولنا و مالنا پجون دنیای کے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، یا رب عاقبت دارے شری اوڑی استاد لارنا، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، یا رب اروان کی دلی دا مالنا اور سخوال راولے دلی پزرون بانے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، ندیخ ایمان نروڑی تردے پورے چوین عذاب درناک۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اللہ فرمائے یقیناً قبول کرے شو استاسو دعا کلک شیم، ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون، او مزے پلار دائے کسانو بانے چیلم نلریم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پوری سلمنگا بنی اسرائیل دریاونا، فاتبعهم فرعون وجنودو بغیا وعدوا، نوروان شوپائی بس فرعون و داغ لخ کریم دوجہ د سرکشے و د ظلم کولنا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، تردی بولی چکل راگیر کردی فرعون لرا غرقی دو ما ایمان راوڑے پدیم، چنیشتہ اس حقدار دا بندگئے سوا دا غزات ناش ایمان راوڑے پاغ بنی اسرائیلو، وانا من المسلمین عظیم دا اسلام قبل ان کو نام، آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ویلی شدتا آیا اس ایمان راوڑے حال دارے نافرمانی دے کولا دین مخکے وید فساد جڑا ان کو نام، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، وسنن منگا برا برا بوزو ستارے بدن لرپوبو، دید پارا چشیت دا غرست خلق دا پارا عبرت، وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، یقیناً دیر دخل کو زمین دنخنا خامخا بے پروائی گئیم، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یقیناً زیور کو منگا بنی اسرائیل رام زید آباد پورام، اور رزقنا ورکڑمون دی لرا دا پاک رزقنا نے اختلاف نک دی دا حقنا حتیٰ کہ شراغ دی تا علم دا حق، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فی یختلفون، یقیناً ساربا فیصلوں کی ددی ترمن قیامت پر پائے خبروں کے شری پائے کے اختلاف گئیم، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، نکیت اوریدن کیا پشک دائے کتابنا چم نازل کرے تاتا، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، نو تپوسو کا دائے کسان ناشلو لیدہ اللہ کتاب ستانا مخیم، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، یقینا ناغلے تا تا حق بیان ساد رب طرفنا مکے گا تو شکون کنا پر حق کے، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين،
او مکے آدائے کسان آش دروغجن گنی دلائتنا کنی شیبت دپور توانیاننا ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون یقینا کسان چی پورا شوید پائی بانے فیصلہ درفستا ایمان نروڑیم ولو جاءتهم كل آیت حتی یروا العذاب الیم اگر کراشی دیتا ہر قسم آیت تردی پوری چوینی دی عذاب درناک فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ننو یو کلیش ایمان راوڑے چی فیدہ ورکڑے اغیت ایمان دائیم ما سوا دا قوم دا یونس علیہ السلام نام لما امن ارکلچ ایمان راوڑو کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا نلرے وسعت مقددین عذاب د شرمندگے بجن دنیاوی کے ومتعناہم ملاحین اور فیدے اور کے مقدل رات تر یوح مقرر پورے ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جميعا اکا غوختے استعرب خامخا ایمان براوڑے ہاں شاہ چی پر ازمکا کیری ٹولو پیوزل افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین آیا تو زور کو لے شے پر خلقو دید پارا شری مومنان شیم وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ انشی کے دے حسیو تن رائشی مان روڑیم مگر دا اللہ تعالیٰ پہ امداد یا دا پہ توفیق وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اگدی اللہ تعالیٰ پلیتی پائے کسانو چاقل نلریم قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَا اُگرے تاسو بعبرت آسیزن تاشری اسمانو ازمککیم وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ اور فیدن اور کی آیات اور یرا ورک ان کی آئے قوم دنا چیمان روڑیم فہل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم نو انتظار نکی دا موجود خلق مگر پشانت دروزو دا عذاب دائے کسانون چی ترشیو دین مخیم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین وین بس انتظار کو یقیناً تاسو سریو دے انتظار کو ان کو نام ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا بیا بشکڑ منگا خپل رسولان و کسان چی مان راوڑو کذالک حقا علینا ننجی المومنین دارنگ حق دے پم چی بشکو منگا مومنان لرام قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی تو اے خلقو کہ تاسو پشکی زماد دینان وکیرے فلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ نزو بندگی نکوم دائے کسانو چی تاسو بندگی کو اید اللہ نسوام ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم لیکن ز بندگی خاص کوم داغ اللہ چتا سبحان مرگراوستیشیم مرگراولیم و امرت ان نکون من المؤمنین او حکم کرے شر ماتا چیم دز ایمان والونا وانقم وجهك للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین او حکم شر ماتا چ برابر کا خپل مخ دین تاک لک پتوحید امکیا د مشرکان دڑلنا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك اور آمد سمو ہے دا اللہ نے سوا غشاتا چن تعالی نفع در کولیشی و نتعالی نقصان در کولیشی فإن فعلتا فإنك إذا من الظالمين
نکدا کار دیو کو یقیناً تبید ظلم کو ان کو نام وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اکور سی تاتا اللہ تعالیٰ سے تکلیف نشتے سوگ لرکون کے داغے سواد اللہ نام وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او کہ ارادو کہ اللہ تعالیٰ استاد خیر نشتے سوگ واپس کون کے دا اللہ دا فضل یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم رسی اللہ دا فضل چالچی غاڑی دا بندگان اخبلنا واللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے ریم قل یا ایوہ الناس قد جاکم الحق من ربکم وائے خلقم یقیناً راغلے تاس حق ساسو درب دا طرفنا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه نشاچ ہدایت مندو پر حق یقیناً ہدایت مندو خپل فیدے لرام ومن ضل فإنما يضل عليها اسوک چی گمراہ شد حق نا یقیناً گمراہ کی وبال ببدیم وما علیکم بوکیل نوزن ام فتاسبان زموارم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله اور تابعداری کا دائے چ وحی کڑی شویرتا تام اور صبر کا ترے پوری چ اللہ تعالی فیصلہ کی وهو خیر الحاکمین اللہ تعالی دیر خود فیصلہ کن کنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر دا کتاب دے دا حکمت نا ڈکڑی شیری آیتو ندد بیا دام وورے تفصیل سر بیان شید آیتو ندد دا طرف دا غزاد ندے چھ حکمتون والدے او خبردار دے بارسا اللہ تعبدو الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر نازل شے پدی مسئلہ چی بندگی مکوئے دیشا سوا دا اللہ نام یقیناً زیم تاصل را دا اللہ دا طرفنا یر درکون کے او زیر درکون کے وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متعا حسنا الى اجل مسمى او دام در توائم چھ بخن غواڑے دخبل ربنا بیا توبے و باسے آغت بزرم فیدی بدر کی تاستا فیدی خیستہ دنیا کی ترنیٹی مقرر اور کئی بہر خاوند زیاد عمل تداغ زیاد جزام وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ او کتاسو مخو گرزو یقیناً زیریگم پتاسو دا عذاب دروزی لوئینا الاللہ مرجعکم وهو على كل شيء قدیر خاص اللہ تستاسو ورگرزی ذلیم اور اللہ پارسیز بانے قدرت لرن کے الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہم خبردار یقیناً دا خلق راڑی اخبلی سینے دید پارا زان پٹکی دا اللہ نام خبردار یقیناً دا خلق راغونڈی اخبلی سینے دید پارا زان پٹکی دا اللہ نام الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون
خبر سے کل شری زان پٹئی بخبل جاموں کے اللہ علم دے پائے خبرو چری پٹیو سے شریخ کار گئی انہو علیم بذات الصدور یقیناً اللہ دے پویا پائے خبرو چسنوں کی